le hei wina MJA member te kanan ko lea tam thiang ber ko kim tak kanong kal te po hi lom thu ka sil chewa wina hian professor lobik de kin ham te pidik te ani working chairman education reforms committee ani a education consultant ran dr ketan zawa ani han minron tel pui boka education reforms committee chung changa hian press conference kan ko tam lo khop me hei tun thum chu rei tak ka lo ngai to te kan lo zir to atangin ti khan thu thu na kan nei soifia ngai awma chumi chan soifia don ani a education reforms committee hian thu thu na kan nei te education consultant mangin sarkara kana the lut le chutiang chon po zui ani thina chuan heta hen moi tia pulun moya hello MERC a kan secretary nia dr romhing moi ani po member ani a chuan u j soram thanga ani chu kan theveka nga MBSC chairman ania pisarai MBSC kan secretary ani hian ami kan statement nei tur chung changa zona omte min chan sakanga soifia ngai te min soifia sakdon ani china ka soyang khan atlang pui de zong zor hi ka chiar suak chau to dona tum danga nga tip chiar de ti to lovin cha chon zona te in nei tam theinan te soi hu na hun na tam theinan te pon ni anga cheng so kan ti chau don ne kan chiar ange ni som pariat thla som pakhat sang ni som ni panga a school education department in 6 quarterly review meeting anei le ni som ni pathum thakhat sang ni som ni paru kan masalo kan chu 14th Mizoram Education Reforms Committee meeting in zirna le zirlai te tana thazok tur thil tam tak angai tu a heng an hnuai te hi Mizoram zirna in ma son theina le zirlai te le nu le pa te tana thazok tura ma lak dan tu kan chap suat te an ni a kalpui ani dan tu le ma lak so zel ani dan tura Mizoram mi puiten zo na an nei tam em awangin voin ni som hi pasari thakat sang hi som hi parukhian press conference mangin mi puiten hena kan han silfia ani Mizoram school kan ti hian ADC area elementary akom tel lo di ero set pi don nia Mizoram ti khan kan lam pup zela ADC area son elementary so an mani in rel don na bi kati ani chu atop lo ma kan ti don nia professor wi chon lo ti po khan lo chiar thi thawe class pakhanna chuan class 10 le class 12 result bua top 10 le division alang to don lo ti khani class 10 le class 12 exam result bua zero lai ti thazwal te top 10 le zero lai pass te division le letter mudan ti lan ani to don lo wa result bua hian school ming awmanga school ming noya khan an ming le roll number alanga an pass tien sianga chu zong chu ni he kalphung hi CBSE te CISCE le state thenkhatin a local pui mek to a tin zirlai te hian an mark hu dan hi website atang an hothei vek tho MBSC atangin an hothei vek to tin merit list te rank certificate te chu MBSC na pe thei ni antinan chief ministers award kha school education department in CMA chief minister in a sem 3 na top 10 ho tan te MZP MSU te zirlai polten so lampanga siwai le te poniang khatianga zirlai polten a ti tha lomanan sem du chuan a list kha an dil thei vek tho a merit kha an dil the amaro chu official ti chuan le khabu ti chuan chi chuan ti ani to don lo ni a panhina kan lung hal zel ange ti khan zona takena zona hun kan an honganga zona theite kan chang done zona te academic calendar thla kan ni don ti ni tani Mizoram academic calendar kan man mek April atanga March chungchang hi zirna nei ani ba ka inron khobna hun nei ani a inron khobna nei ani hnuwa zaw zo ka zir ni le in hetiang thutluk na hetiang hian thutluk na siamani class 1 to 10 academic calendar to January to December hanga siamani to dona class 10 exam ero tuna kan nei hun anga hian nei sun zomani ang
he soibel se tan manipur hian hetiang hian tunan hang mek ani adanga po mang chu nom tho boka anhai kan ta lang lo ani chu class 11 le 12 higher secondary school academic calendar atan April to March man ani chun zomang academic calendar thar hi kumsang ni somhi pasari somhi poruk atanga man tran tura ti ania RTE Act in school hon nia bituk ani awang le PM Potion Scheme a khoi tel don awangin kumni chunga in siam rem man tumani academic calendar kan ti chuak to a amaro chu tuna hian tu tu na kan siam ta a academic calendar ko ngai to that le ngai dona kumina chuan engang pon ti la madawin kan tran thei don lowa nakuma tanga tran tu ani a nakuma tanga tran tu poni ta selen sim rem ngai a oma RTE Act noya chuan class 1 to 5 kan ni zani talan kal turani ti te dakar zariat lekhan zir turani tiani khada dakar li angin chawro thetin class 6 atang class 8 kha ni zani somni ain zirtina chuan dakar sangkhat school anom turni ani zirti turani tini wangin khami ne na siam re mangai dona chu wang chon voi khata thak dur thelo maila in siam nan kumni kanin da ani adot le chuan English medium school a home language day manani don tin le a zilai tam tak ten in lama an tong man thong thla ei technical tramania home language ti hi local language ti an mang chelawa home language mani ina an tong mana kha home language thau thla a sap tong an man na sat lu tu lo wangin Mizoram kan tong hum hal ani theinan English medium school a home language day mang tura siat tir na siam ani dona home language hi class period kar la ka chol oma break a eta class la nan chon English te pon man ngai mai the achan chu mizo fit kan lo ni lo thea ani sirti nan chuan sap tong te po man ngai mai thea an du chuan mizo fit kan ni phe chuan mizo tong pon ti thenga ama ro chu a break hi chu compulsory ni aba kan mang the ni chona tha break bi ka hi chuan mani in lama an tong man big takin mizo tong te lai tong te mar te ponianga heta amara te ponianga kha no pangin an man theinan kan se thawin ka ringa Sunday school kalte no pang te po hi ka chi thina kal ko nga po sap tu in an perfect ni Sunday school a po sap tong thawin a loin belea mizo tong chung changa hian mani a mizo habik kema tom se tani wang ti khan kan sei ni a mani tong hum hal ani theinan local language home language hum hal ani theinan tiang hian ti ani ta English medium school a ti ani don ani ten apalina hindi zirti tu te training mu mal tak nei tir ani don ba ka school education department kai shoina in thakhata voi khatal hindi speaking day man ani don tini Mizoram middle le high school ate hian hindi zirti tu an omna atlang puin hindi tong kan thiam atlang puin hindi tong kan thiam lo hle ti chu ai rol ani lo zirlai ten hindi tong an man thiam zok theinan hindi zirti tu chu training mu mal tak manga ti chakkum ania hindi zirti atong a ul dem khrelowa hindi zirti tu hindi tong mang hlei theilo te phei chu ashana training kal turati ania Mizoram chengten hindi kan thiam lo em awangin state pona kan kalin har sanna na men lo kan top thina India rama om kan ni wang ai ma in zirlai tele na zong te tan hindi tong thiam hi atang kai ti kan theta wangin school zong zonga hindi speaking day mang turin thu chu siam ani dona hindi tong hi class to line ni chinang tho khan break up man turan yanga spoken hindi chungchanga lekhabu chuangai chu SCRT na boi puyang kami conversational language kan ti asaptong takchuan tongdan turakha ziti to tam takin an don lova hindi teacher nei lem lote primary application hindi teacher an nei lova khata an man thei tur khan tongtlan long in biak theina turakha lekhbu ti chu ani dona chumi tur chuan SCRT te hriat tir ani to a meeting minute te po a chuak to in ka hria a chumi hmanga malak tu chuni dona ni common uniform chun zom ani don lo tini le a pangana
sarkar hmasain common uniform hmanga zirna akal pui chu chhun zawm ani tawh dawn lova uniform chungchang chu sikul te kuta dan ani tawh dawna common uniform rong mang chhun zawm duh anom poin sikul thu neina da ani ang common uniform laia kan uniform kha wan than kan lo le tiu to sia ti te damani khatam ama dia an uniform a let le rem chang lo pal te pom theya kha chon thu thu nia school tam takin uniform an mani duanga ti am han lekha non dua teacher federation te pon lekha non thelu ta siang chuan chungte chungai to nia MERC chan uniform common uniform hi panchon jom lo ni se ati atin kan fiat tan sarkar hmasaina ti wanga ti lo tangot kan ni lo sarkar hmasa khan tha ati bera policy tan man adu wanga thla kan nia ini na policy kan ne tu na kan ti poi sarkar dang lo le tu te pon na thla mai thei amaro chu ahun lai that bera kan na ya kalpui kan nia amma san lo kalpui po kha ka vadem ngot lo ni ti kha min thiat pui turin kan ngen chewa kan han in rona in ron khom na kan ne ya khan uniform common uniform man chun zom lo hi a tha ti na oma MERC kan nei to chen zon thutuk na kan siam ani a park na school timing chu angai kalpui turani e chu a thilu tuk lo pon a soi theya school tran hun chungchang hingun tanga ngai to ni nuwa le in ron khom na pole mimal tam zokin an du dan angin dar ku a chun zom niang school om na mun azira ti dang lam ngai om chuan dar ku ai tlai lova tran thei tura ti tumani a school om na mun in azir lo awanga ti tuni awanga tran ma chungchang hi chu SCD review committee meeting na sabira dio tenen na kan soi ho nuwa chau thu thu na siam aniang kha temin thu siam ben ngai fita aizol chu kan zia lama chim lam panga kholum tak tak om to a sa chuan tran ma te pon ron du thina kata kha chuan dar ko ai het lai lo sela ti kha kan du dan ani amaro chu dio te kan ron lenga review committee hi thlale ni tum mania ka le mai ni to a thlale chu chuan thlale ni tum mania dio te kan in pro khom thina review meeting po tumruk ne ni to tum sari na ne ni to na chumia chuan kan an soi howanga district level a khatia lo ti tur nge tia kha education reforms committee member po meeting a kan kal thina sa chuan a sana thut kher ngai to lovin dio teren soi howin tiang chuan thu thu na siam tum ani a pasari na zirti tu tet nei lo te kum hi chunga tet certificate nei vek turin supreme court in min no ani nikhat thlakwa sang hi som hi panga khan supreme court in thu thu na siama sarkar le aided school a thok zong zong te chu order chu ani tanga kum hi chunga teacher eligibility test tet certificate nei vek turin arom sia tira he thu thu na po state sarkar bo zui tura ti ani angin dio te hena lekha po thon ani to a zikti tu service kumnga ai claim nei te chau a huam lawang he thil hi supreme court order ani angin boipui mek ania state dang te point an ngai ven hle maya ataka kalpui ani mind state dang te che da ngai chang photang ti ani tukin jinga kha chanchin bu pakhat chon headline a ron hang boka he thila hian keni po kanin ringman lo viong maya amaro chu RTE act kan ti te en khachuan changni som pasaria order te alo chuak to a kumli chungin te tan ne vek turani ti te chuan in khinna lo oma trust pakhat le Maharashtra sarkar in khinna supreme court in order on siam ta a chtiang chuan ni chungin te tan ne vek turani an nei lo ni chuan retirement an la ka ngai ti te tin promotion an deal don ani chuan zirti tu po in hemin nuwa hi chuan promotion and deal don ani pon tet an nei to turani service claim te po la nei ma sila tia kha supreme court in ron tia ron not na chu ani ta a lo thei lovin hei hi kan bo zui anga ya ke ni chuan
kan ti do ne ziti tu te nei vek turin kan nor but do ne kan ti na ni lo Supreme Court atangin tingin bo si report peru ti hi kan don dem china wang report pe ka ngai tu na hian dio wa te ma la turin engza nge khatiang la nei lo tin list siam tur ten kan in siat tira SDO lama te tiang chen information kan la khom chawani a mi tam takin ma la but le ziti tu te ban rum turangin chen khata an lo soya ziti tu te nge po a then an lo chi aya mi thila he chuan chi ai na turom lowa Supreme Court in order on siama information kan la khom chawani ti hian ti tur ti hian nge ni kan in nor vake po kan lat ti hri lowa amaro chu kan riat tu chu Supreme Court order ani chuan India ram puma ni chuan kini pona kan lo zom ve ngai thil a oma ta hian in rona zau zok te kan la nenga state dang te po kan ngai chang do na state chen khat ziti to association phei nor te pon tum ruchana ni ti te kan thria a bo ro khilian khop maya chu ti ngai chang chung chuan fingpur takin kal kan tumani che rum kan tum lowe tia kha azora mi puite kan in hriat tir ani hei press statement a hi kanan kat ti dana kha kanan thak le do chip chiar do kan ti kha chip chiar lo kan thak le a chip chiar lo ma maim a en lo ma maim a tlong tukem ko shelo a thu te phe kha chu khat le man chu chol pal te lo oma zona nei tam zok thina kan ti a kha I kanan helaya kan chiar chua kan ti chu ni a le zona in hong kut dila